A evo, rekla sam da nastavljamo pričati dobre priče. Jedna od priča na koje smo posebno ponosni nastala je u saradnji sa Women.com klubom. Riječ je o masterclass programu Beauty Behind the Scenes, inspirisan duhom Sarajeva. Na masterclassu koji će se održavati naredna 2 dana u showroomu BH Telekoma govorit će čak 6 inspirativnih dama, a jedna od njih je i moja naredna gošća, ona je Indira Riri Mahmutović. Rira Munira Mahmutović, oprostite, kozmetologinja i modna dizajnerica, ali mi smo vas svi navikli zvati Rira, tako da nećete zamjeriti. Dobrodošli. Dobrodošla, bolje vas našla, kako zamjeriti, naprotiv. Nekada se često zna desiti na ulici da me ljudi pozovu mojim punim imenom da se i ja ne okrenem. Već je to nekako postalo meni normalno. Vaše ime Rira Mahmutović je već 20 godina na BH modnoj sceni prisutno i vaše kreacije tekako su prepoznate. Nismo ih još uvijek zapazili na ovogodišnjem crvenom tepihu. Da li to znači da najbolje čuvate negdje za sam kraj ovih festivalskih noći ili? Upravo tako, ja neću otkrivati imena, ali tokom Sarajevo Film Festivala i tekako će i kreacije Riri Fashion zablistati kao i prošle godine i svih prethodnih godina od kada pravim kreacije Riri Fashion. U okviru masterklasa na kojem ćete govorit ćete o vašem osobnom stilu, odnosno osobnom stilu svih dama koje će biti i prisutne na samom masterklasu. Šta je evo za vas taj osobni stil i evo kada vas večeras pogledamo, šta ovo što večeras vidimo na vama govori zapravo o Riri? Pa večeras upravo je ono što ja nosim, neki moj osobni stil koji preferiram dugi niz godina. Jedna velika je činjenica da sve više žena se nekako, da kažem, tom mom Riri Fashion, neću reći klubu, nego brendu, prečlanjuje, dolazi, voli da nosi. Ja volim jednostavnost, ali ipak na malo neki drugačiji način. Trenutno na sebi imam jedan kimono koji možemo nositi kao neki mantilić u večernjim satima, na farmerke, na bilo šta tokom take dnevne, da, upravo ovo je iz nove kolekcije, odnosno jedan komad koji sam nosila prilikom fotografisanja za jedan časopis za naslovnicu jednog magazina, ali komad koji se može nositi u nekoj dnevnoj varijanti i u kombinaciji sa ovim divnim šljokicama što ja imam večeras na sebi kada imamo neku posebnu priliku kao što je Sarajevo Film Festival. Po tome je i prepoznatljiv Riri Fashion brand da kreiramo stvari koje se mogu kombinovati na više načina i to je nešto što su žene prepoznale i što vole. Način na koji ja kreiram je malo drugačiji od drugih dizajnera. Kao vlasnica i kozmetolog Modis Beauty centra 22 godine. Uvijek sam sarađivala sa ženskim tijelom, licem, ljepotom, njihovim nesigurnostima, šta one vole na sebi, šta žele prekriti. Tako su nastale i kreacije Riri Fashion, da istaknemo ono što volimo na sebi, a da malo, da kažem, sakrijemo ono što nam se baš u potpunosti u tom momentu i ne dopada. Recite nam nešto više o saradnji sa Women.com. O čemu će biti riječ ove naredne 2 dana koje će završiti i sa jednom prekrasnom White Sensation, jel, kako je naziv treće noći na kojoj će sve te dame biti prisutne? Da, ove godine po prvi put koliko sam ja informisana, mislim da sam dobro informisana, imamo i masterclass gdje ćemo imati žene svaka iz svog biznisa kao predavača na samom masterclassu. Tema je lijepa izvana i iznutra, što mene je posebno oduševilo, ovaj drugi dio iznutra. Danas se svi manje više trudimo izgledati lijepo kada je fizički izgled u pitanju, najmanje se priča o tim nekim ljepotama unutar samih nas. Ja vjerujem da će sve prisutne dame koje će biti prisutne na masterclassu na dan predavanja svih ostalih dama, a i mog, očekivati da pričamo o modi, o stilovima, o trenutno onome šta se nosi na crvenom tepihu, kako ja to vidim svojim nekim okom kao dizajner i žena iz mode i ljepote, ali ja ću malo pričati o nekim drugim stvarima, to ćemo otkriti na samom masterclassu. Zanimljiv je jako naziv ovogodišnjeg masterklasa Beauty Behind the Scenes. Šta je to što ostaje iza kulisa ovog crvenog tepiha, svih ovih reflektora i blještavila Sarajevo Film Festivala? Pa, super pitanje. Crveni tepih bude, reflektori budu, kao što znate, iza mojih, odnosno naših leđa se nalazi Riri Modis kompanija već 22 godine i ja sam jako ponosna. I za mene Sarajevo Film Festival počinje puno prije nego što se reflektori upale. Kada se počnu postavljati scenografija i sve ostalo i prelijepo je to. Ja volim
Sarajevo u ovom trenutku, kao i svi mi koji živimo ovdje, kao i ljudi koji posjete Sarajevo tokom Sarajevo Film Festivala. Ali šta nam ostane? Kada se svjetlo pogase, filmska scenografija završava, ostaje onaj osjećaj. Zaborave se i haljine koje su se nosile, ostaje onaj osjećaj kako smo se osjećali u tom trenutku. Šta smo to zapravo doživjeli u momentima dok smo nosili te prekrasne haljine, dok smo gledali te predivne filmove, dok smo uživali u svemu ovome. Sjećanja ostaju. Riri, možda to negdje najljepša poruka koju možemo poslati evo i gledateljima koji nas prate putem malih ekrana? Pa poslala bih ljudima da se vole. Danas se ljudi jako malo vole puno toga, a ponajmanje vole sebe. Moja poruka je uvijek volite sebe najviše i najjače i zagrlite se bar jednom dnevno svaki dan. Svi oni koji nisu posjetili Sarajevo, ja moram iskoristiti priliku da ih pozovem, da nas posjete, da vidi kako je Sarajevo tokom Sarajevo Film Festivala, šta se sve ovdje dešava. Ono što mi je posebno drago, mnoge informacije govore, i analize, statistike, da je svake godine sve veći broj stranaca koji dolaze u našu zemlju tokom održavanja Sarajevo Film Festivala. Ja sam na to jako ponosna i sretna i vjerujem da će rasti broj dolazaka, što se vidi kroz moj drugi biznis koji ja imam. Pripreme već mogu da kažem, imamo već narudžbe za iduću godinu kada su u pitanju i tretmani u studiju Modis i centru, kao i narudžbe za haljine neke koje će se nositi već i iduće godine za Sarajevo Film Festival. Znači, poruka je volite sebe iznutra, sve će se to vidjeti. Da zračite izvana, tako je. Kako zračimo, tako je privlačimo, to je jednostavno tako. Riri, drago mi je što smo vas privukli u naš studio i što ste tu divnu energiju podijelili. Hvala vam puno na pozivu, bilo mi je čast i zadovoljstvo uživati zajedno sa vama ovdje večeras. Hvala. Poštovani gledatelji, ostanite uz naš program, još ovako sjajnih, inspirativnih sagovornika slijedi i u narednim minutama našeg specijalnog festivalskog programa.